channel này họ xin rồi in mua điều hiện chỉ tập bằng ai mail thì một chỉ điều cái ta xin chỉ mail thì nó sẽ chỉ là US pam lang ho si in tax appeal ngai in 24% chi Jun la that one Jun la ki pana chi hong hi pending a hi in ti a cha fill nail hon chi tax form hi fillable le percent hi 24 sanga thom zo thei pi thi jo hi jin poi mo ta kan hin tax information lut lewan kya han ka fill up khil ja chila 30% ka pi go no hin chi a chu ka refill go no hin chen a chile han sign in ngai jin tin lao pin ka bol hi follow lew han a hi jing ding hin title to individual sila ya le no citizen we ho chi outside US ho chu no tiu the next sila he form a chung pa zo he field di hi in ban chi ki no tin sila ya he details details field ding hi in he mean name of the individual sila ya text padding pa chu hi in na aba na blank a koi the hi in che aba na country hoi la ya patiam citizenship hoi la yam tis aba na hin sila ya hi tin number la kitin ai ho chu foreign hi ta ben US lo si foreign ki ti yen chi ya chu sila ya hi tin number la hi ai on pan number ni jo in che pen hi pan number chu fill le wan hi jing yin tin abana chia hint permanent resident address then fill le wan sila ya hi na address di sila ya YouTube na hona AdSense account na pi pe na address pen so ngai ding hi in ati ti la wale reject he mai the hi in full address if am postal address ya chu le kha hong long le na mu na the ding in che fill up bol le chun full address pe ngai jin chulai mailing address on ki ba ya su tik le ki chai jing in na permanent address ta jong ki bong de time chulai tax treaty la ya claim pi ham reduce tax claim nom je wa hi in chain yes ti le han India chulai ya he ma counter min ji ding hin cho cheng his AdSense service ho motion picture TV royalties oil or other copyright strike ho cho CCI on a tax ama hon 24% a cat due to direct a cat due to ho in 24 sang at home zo e request go no hin ji a cho sila ya AdSense on hi click le on sila hin comment article and para one na chikalan sila hin anim pen person name pen tik video hai chi request na hin alain ban hin article or para 12 to n 15% anim pen bana tik outin article and para 12 to 1 lang 15% kilewan ano ya reason tik lewan next chilaya hi form fill ho cha right side hi ki va na hi ale fill ho cho ki mo thein then I confirm tin next chilaya hi signature ding hi in if imin ji ding hi in na I pham nang na hon na min chi pi ham account it chi pi ham chi chai ding hin yeah this is on my own behalf
next 30 perform any activities and service within US no but within payment chỉ ấy mà hiện nay cái mong hiện tại yes no chỉ mà hơi chỉ rồi hầm na nên submit ga bol lewan bula kan sa awa chu chila ya 30% oma hin tu a 15 hin na jo phat chom na hin na feel khela le ti sanga tamzo 30% chu tax a ki kat ding a hin na feel lo wa lo 24% kat ki tho dio hin ji a chu na feel a adi na a hi bang ta na feel chu na ninga pa chom zo hi thu het be nom he lo le het chin lo on no ya ko mana jo hin ki tu the zo hi